Bakunzi ba Elad Media, mbifurije kandi no kugira impera nziza z'ukwezi kwa 10. Muraza kumbabarira harimo akabazo ka gripe, ariko ngarutse kuri ku kwezi kwa 10 ni ukwezi kuri kuberamo ibidasanzwe mu mupira w'amaguru. Aho rero ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo hatangwaga ibihembo bya Ballon d'Or. Ibihembo by'ingenzi rero bikaba byaratanzwe muri ubu buryo bukurikira, aho Ballon d'Or mu bagabo yatwawe na Rodri ukinira Manchester City, akaba ari umwespanyol, kandi Ballon d'Or mu bagore yitwarwa n'umwespanyol n'ubundi ukinira Barcelona bita Aitana Bonmati. And then mu bakoca cyangwa se umutoza w'umwaka yabaye Carlo Ancelotti wa Real Madrid. Mu bagore umutoza mwiza yabaye Emma Hayes wahoze yatoza Chelsea, ariko ubu ngubu akaba ari umutoza w'ikipe nkuru y'igihugu y'abagore ya United States cyangwa se Amerika. Hanyuma rero igihembo cy'umukinnyi ukiri umwana witwaye neza yabaye Lamine Yamal, umukinnyi ukinira Barcelona akaba n'umwespanyol. Hanyuma igihembo rero cy'umuzamu, gusa nihuse ibi bihembo byasize igisa nk'umwihariko cyangwa se igisa nk'inkuru, nuko mbere y'uko ibi bihembo bishyikirizwa ba nyirabyo ho amasaha 3 ubuyobozi bwa Real Madrid bwatangaje ko nta delegation yabwo cyangwa se nta muntu wo muri Real Madrid uri bwitabire ibi birori i Paris. Bikaba rero biri kuvugwa yuko ibi umuyobozi wa Real Madrid yabitangaje nyuma yuko amenya amakuru yuko nta mukinnyi ukina mu ikipe ye urahabwa ibi bihembo cyangwa se uratwara igihembo cya Ballon d'Or. Ahita rero afata umwanzuro wo kuvuga ati mu byihorere cyangwa se nta mukinnyi wanjye uri bujyeyo. Nkaho rero ibyo bidahagije, nk'uko nababwiye mu byumweru bibiri biri gusoza ku kwezi kwa 10, ngiye mbanyuriramo mu bindi. Reka nkubwire yuko mu cyumweru cyabanjirize iki ngiki turimo, amakipe yo muri Espagne yibasiraga ayo mu Budage muri Champions League, aho rero byatangiye kuwa kabiri Madrid cyangwa se Real Madrid yigaranzura ikananyagira Dortmund ibitego 5-2. Bukeye bwaho rero hari kuwa gatatu Barcelona nayo yihorera kuri Bayern Munich, yari imaze igihe mu by'ukuri itsinda Barcelona cyane, ariko rero Barcelona yaje nyine kwihorera yitsinda ibitego 4-1. Ubwo rero impera z'uku kwezi zakomeje kuba uburyohe, aho ku cyumweru n'ubundi wakiriye dushoje nicyo ndi kuvuga, habaga El Clasico, umukino uhuza Real Madrid ndetse na Barcelona, aho igice cya mbere cyarangiraga ari ubusa ku busa, ariko mu gice cya kabiri Barcelona ikaza kubona ibitego 4 birangira umukino rero ari ibitego 4-0. Ibi bitego 4 rero bikaba byaratsinzwe mu buryo ubona ko bunogeye ijisho. Barcelona ibimerita kandi ubona ko rwose yarushije Real Madrid. Hanyuma rero reka mbashimire, mbasaba no gukomeza gutera inkunga ya Elad Media. Inkunga rero iri kujya inyuzwa kuri Momo Pay ya Elad Media 40 45 87, ubundi tujye